Dejan Zavec in Paul Delgado. Hello everyone. Thank you for your hospitality. Don't know much about Dejan Zavec other than he's a champion, and we appreciate the opportunity to come out here and show everyone our American style. And beyond our American style, we bring a lot to the table, and we're excited about this opportunity to bring our title back home. He's had it now for about 2 years, and this is our turn, our time. I fought some of the best in the world, a lot of times on real short notice. And I thank them for the opportunity. They gave us plenty of notice. We've been in training for the past year. This is our 6th fight in about 12 months. So I've been really busy and looking forward to the opportunity and bringing that title back to Atlanta where it belongs. Daš, najlepša hvala za povabilo v Ljubljano. Absolutno se veselimo izziva. Trenirali smo že 6 mesecev in absolutno se veselim, da bomo prinesli to čas nazaj v Ameriko, kamor spada. Bokseri med sabo, nekako imamo želje, imamo spoštovanje in pa seveda različne poglede na boksanje. Glede na to, da gre za ameriški stil, ki se bom srečal prvi, pa vendarle velikokrat rečem to, da pač borca nikoli ne smeš podcenjevati, tudi tokrat ga ne, kot vedno. Bom rekel, seveda se veselim, oziroma veselim nekako firbičen sem tega novega stila, pa vendarle na koncu bom rekel, gre za boks, sam osebno ne predispoziram, ne vem, ameriškega boksa pred evropske, kajti konec koncev gre za ljudi, z eno glavo, 2 rokama, velikokrat je pa, da vidimo v Evropi pač ameriške borce, kot da imajo 3-4 roke in še kaj več. Sam verjamem in vem, da je v Ameriki velika kvaliteta boksa, ampak na koncu mislim, da ne smemo biti skromni, tudi v Evropi imamo veliko kvaliteto, ampak kar je že poznano nam in povsem se pravi, tisto, kar je nekje drugje, manj dostopno, nekako bolj zanimivo in prav je tako. Bomo pa v petek potem videli, ali je res temu tako. Got a gift. Brother present. It's the season, so I had to do it to you. Thank you. Thanks for the opportunity. Thank you. That's my master fact. No, that's really from the US. My red gift for your red gift. Paul, face to face. Ben, še sam ne gledaj. Dejan Zavec in Paul Delgado. Arena Stožice Ljubljana, petek, 18. februarja ob 18. uri.